खुरमजरी ISTV की पाव मियंग चाबीरी बपनमको तरामना उक्सरे हौजी फावगी मरुवेब पावजा NSNIM की मियोट मिनाई अमदि टैक्स खांग मंगमदबदगी इम्फाल दिमापुर चलंबा गाड़ी ड्राइवर कया गाड़ी थौबा टोकनखरे पावसिंग सदोन पिजरी भारत सरकार का सही लिसांग सिन्ना शांति की वारी सानरीबा NSNIM की मियोट मिनाई अमदि टैक्स खांग मंगमदबदगी नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर लंबीदा सेलंबा गाड़ी के ड्राइवर कया लंबी असिदा गाड़ी थौबा टोकतुना अटोपा लंबीदा सटले हिरमसिदा रिपोर्ट अमा वफम सिंह असी ट्रक ड्राइवर यांखैरोमना ISTV न्यूज ता फोंदोनर किबने ISTV न्यूज गा उनबा अदुदा ड्राइवर सिंह फोंदोरपदा गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड हाइना थाबा एंट्री कार्ड असि पायरगा दिमापुर द लैबा FCI गोदाम दगी चेंग लौगदबनी हाइके मणिपुर दगी दिमापुर द लैबा FCI ताना ट्रक ड्राइवर सिंह चेंग सिंह चटपदा NSNIM ने इशू तौब एंट्री कार्ड अच्छी याउद्रबदी चेंग हाप यादे हाइब वफम सु ड्राइवर सिंह फोंदोनर के एंट्री कार्ड असिदा रूल लोइना ड्राइवर सिंह मतम लेब खिबिकता कार्ड असि पुगदबनी करिगुंबा एंट्री कार्ड असि मांगोब तारबसु निमित तरेनी गी मनुंग द लुपसिगी मियोइदा खंगंदुना अनौब कार्ड अमा इशू तौदुना पाहेनगदबनी हाइना मयक सेंग इरी कार्ड असि चही अमा लेरगा रिन्यू तौगदबनी हाइना पनबग लोइना चही खरगी ममांगदा कार्ड असिदा बेस तौरगा चेंग हापगी दमकता था अमदा ड्राइवर अमदगी लुपा चहुम लौरंबा दु हौजिक लुपा चमंगा यौरे हाइके हाय बसिगी कासे कक्त्रगदि खोय माला फंदेबा NSNIM ने अदो हौजिकती मतमदुदि लुपा चहुम लौरमी हौजिकती लुपा चमंगा यौरे लंबी सिददी ड्राइवर अयामना गाड़ी सुंथोक थौनिंगदे तंगाई फदबगी चटनबा ngaktani हाइके सिगी लंबी जे खोय यारेगदि चचनिंगदे दिमापुर लंबी जे जी लंबीदा ओना खोय चचबा पामजै लंबी फत्रजु पतना अखोई दिमापुर लाइन सुंग चचनिंगदे जी लाइन द चचगे इनी मालामा एक चिंगाजु त मोगी गेट पास यावददी चलनदबी द पार्टी की पैसा ककबी अदैदि सही की गाड़ी की टैक्स लिसिंग मंगा लरमबदुना लिसिंग निपान मपन तरा यावरे 10 चका 12 चका लोय लौरिन सी सही गुदिंगी ड्राइवर सिंह असिगी मरक्तगी मियोय खरना फोंदोरपदा मखोय वांगांग फावबकी इम्फाल दिमापुर लंबी असिदा NSNIM ने तौरीबसी ड्राइवर सिंह असि मियोयना उबिदे करिसु लेतना खनबी पुनिंगबा मतमदा फुबा चैनिंगबा मतमदा चैबा पुनिंगबा मफमदा पुबा अमदी सिबा फावबो यावख्रे हाइकी अखोय गाड़ी दा थेंगेलागजु मोयना गाड़ी अहनबा सिंगो कोला हायरदना हायरगा करिगुंबा लंबी जे नोय गाड़ी लंबीरा नोय लंबी दि अतोपदा लै सोदा लाकनु काहे हाइबीबगुंबा अदाय तवे लेदी एक फारगजु पैसा पीरगदि पैसा के छिनबा ड्राइवर हिंदमेंजे तुमित कांग में उबा हुइयन गी ताता लंबी असिदा गाड़ी थौदुना चलिंगदा करी थोकदगे हाइना पुनिंग लैताफम खंगदे युमगी मियोय सिंगसु तुमफम साफम खंगदना युम योरकपा ngaय हाइकी सखी मतमदा एकोय लेहुरिबे खोइसु पुनिंग हिलु सोमना सखी मतमदा करी दोरकदगे करी दोबियकदगे हाबिसिना अदुम खन्ने चाचाबम खंगदे अदुम यारिंगैदि सोम जपियु चलनबगी मरमजे कनादा करी हरगा यागदबनो मंत्री हरगा यागद्रा मणिपुर सरकार ना NH2 असिदा चलहनबगी महुता NH37 इम्फाल जिरीबाम लंबी असिदा चेंग सिंगबबु ओरबसु यारिबा मकै गाड़ी अयाम चलहनबियो हाइके मतम हाईवे सिंगदा इकोनॉमिक ब्लॉकेट तोरकपा असिनसु ड्राइवर सिंगदा चाउना अवाबा मायोंगनै हाईवे सिंगदा पुलिस फोर्स सिंग थंबिदुना लंबी चलिबा सिंगना थेंगरिबा खुदोंग चादबा सिंग असि कोहनबियो करिगुंबा कांदा पैसेंजर सिंगदसु खुदोंग थिबा नंगबा यावरी हाइबसि मियामना खंगनरबा वाफमनि असिगुमा चनबी असि सही लिसांग सितना चथरकलबनी हाइनसु खुदोंग चादबा कयागी मतंग ड्राइवर सिंगना मखाताना फोंदोरके अखोयबु येंगानुगुम खलेबा मोइना हानिंगनु तहालेबा मोइला बिचल ISTV पाउगिदमक एन रंजन अमदिना रोइबम फिलिप्स इम्फाल बराक वैली मैत्री कन्वेंशन लखीपुर की तौसिल मखादा अहुमलक सुबा मणिपुर लेबीनिंग सिंह थरम अगस्त कुंथ्रागा लखीपुर पांगथोखरे थरम मसिदा कन्वेंशन की एडवाइजर वांगखेम सरचंद्र हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट की ADC कांगबम शांति कुमार आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट मणिपुर के जॉइंट डायरेक्टर के सुशीला अमसुंग सीनियर सिटीजन हावम गौरहरी सुसर याखे मणिपुर लेबी की इपाइपु सिंगी मफमदा लैसु कतुन इकाई कुमनब उठके लिसिंग अमस्तनिपान मौद्रा माथोगी एंग्लो मणिपुरी लान मतुंग मणिपुर ब्रिटिश लौसिलबा तुंगदा नहा ओलिवर सुरस्तानबु निंगथौ हाखबगी इंडिया की वाइसरॉय अमसुंग गवर्नर जनरल सही तौगुना पीबा CSang सिंह इम्फाल वांकै अंगोम लेकाय दलाइबा डॉक्टर नारुंबम असोबना आर्ट एंड कल्चर के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर के सुशीला द खुसिनकी डॉक्टर के सुशीला ना अवनबा पुरनबा होनबदा मतम अमगी इपाइपु सिंगी मरैपाक
yaifalabagini hairabadi matwai katopang ngambagi thawna adu ngasigi mirol na tamjeningai ni adubu ngasigi mirol asidi ipaipu singi thawna lingzel adu yauribra haibasi nainaningai oi lamdam asibu awonba produksi hairabadi aikoi puksel singa thabak tawba amadi ipaipu singi kungul liba sangi haiki adubu ngasi aikoi doctor na mo chobana tv liba aikoi document masi aikoi social maharasi aikoi na diwan ni engro manipur war ko na undagi aikoi manipur se British ki makada le badali di aikoi manipur se kam bom saidana han le ram dingo ke le so bom loire aduna social maharasi 1907 da mase minor raja aidana sahi kare tanai ni to se mase sana pe dana manas ojiki ibumo da sobon sinal ni document na 1908 ni 1908 ma 1991 ni ma ai document se amno maro important mani masi amuna phamara resource na yudaba state ama warabasu ngasigi mirol da leiriba potential sing mapung phana sijananaba state government na hona bidabana mapada leiriba sing maramdamda halakpa pamdre masi ekoi gi asawba mangjaba amani haina hana education minister oramba elzain kumana phongdokre hotel impala pangthokiba Sirom World Private Limited ke sahi ki miphongal loinana nauna putokpa potok ani launch tobagi tharamda phongdokhibani Taramasida JP Women's College के प्रिंसिपल वाई चंद्रसखी Sirom World Private Limited के चेयरमैन आसवानी कुमार रीजनल अमसुंग स्टेट ब्रांच सिंगी मिहु सिंगसु सरुप याखी एल जैंटु कुमाना ngасidi yamna competitive orba matamasida naha kaya mapalda mai masing mapung fana tamnuraga lamda masida halakpa pamdre thabak phangdabagi awab asina asobu isu orabasu naha singda leidiba potential sing sijinana ba sarkar asiga thawang sembagi wakal leitaba amasung micro industry sakotnaba sanpam budget ta hapa leitri maramasina aikoi center da niduna kayam kuina hinkigadage phongdokhi okay loan order situation na high facility tablisi focus karing matle society mata yam kiwate go matle situation la ko targa de matna loan order problem da kai bi targa de yes there ought to be many other reasons like many but I am saying one important factor is the economy say yam shown ba high time we have poor economy idigi poor economy high facility like say for example even our state government hada ke yam bira money annual budget pe saka yaw is department giting budget almost yaw do ba ne akoi resource like practically we don't have any good resource like it. Yes, potential like but I am. Atun barang na potential sing siya na matu ako na 100,000 lakh di hobi ka mata weda ako center de like makali mo irresolve budget tekna ta mag shadi ako ni ba ta resource sa mo de logo ta ba but the big question is how long we can go like this. Sirom World ki CEO Tom Sirom na company asigi pandamdi miyam da makoi gi pothok sing matik saba mamalda phangan ba amasung thabak phangdabagi awaba asi hanthan bani company asi awang nongpok amasung north east yauna mafong kayada branch hanguna thabak tawba haure South India gi state sing da atuba matamda hangana bahonari haike limited officially India da chayama phare India ki mapanda di chay ani hana operate tawrabani ko Bangkok da amasung Singapore Philippines da akhoi gi team yam lai adu operation akhoi na hawrabani aduga India da porok bani kay no India ki crowd yam bani na India ki population yam bani na business to India da hana phani amasung akhoi maitai machani aduna maitai da Manipur da porok ning business se kay no sir na akhoi gi former education minister jo haijagre problem is economy se solve tawda agadi society ke problem solve tawng ambai aduna adugi da makta akhoi na mayam da job offer tawning plus economy ke akhoi improve tawning society da samasta Manipur the Indian Army ki Civics Action Program haina mingchon ba pamphlet ama RPF ki Publicity Department puthokre pamphlet asida Indian Army na ideological weapon kudimaksi naduna lining lambi ana laying philanthropy suspension of operation natraga Civics Action Program singbo orabasu ama hekta lengona duna staminaraga namthara bamiyam babu fatana bo honai haibige wafam yauri Civics Action Program singi saruk ama oina maira paibi singa tongsinduna amaga changai na halaga e pau komjin ba informer oina thabak tahunduna masa masu singbo surrender policy ge kana ba phangani haina thaja halaga fa ba punba kihanba counter revolutionary group sing sangopana singba tawi mainstream da natraga homecoming ceremony kaya pangthokpa makoi gi informer kangrup masing hengat hanba designated camp kaya semgat laga kangrup manadaba mafam singda thamjinduna kangrup masen hanna
थुगाइना हनबा अयोबि थाक तहोनै हाइना मराल सिबिगे वाफों कया पंपिल असिदा यावरी Assembly no umanglai gi thabak thoram khudimak Govindaji Temple Board ki makada lehengani haina laukiba warep asi sana maira paibi lupna yaning di hari umanglai haibasi yalomi aikoi gi hauruk lon ga mari leinaba laini Hindu lining satpa singsu umanglai gi khubamda haikal lekat tamli aikoi khudimak umanglai na konba lamdamda leiminaba ngaktani hande ke warep asi phurup sama sel yengthina naba hana suna hanaba warep ni warep asi handok to batarabadi lamdam asi gi sakna daba sana lukhoina sidriwa fawba tara helagani haibigi warep laukrai government ke warep asi handok to batarabadi sana lukhoi gi ponapam lamdam da leiriba sana maira pabi singsu khondang asida sarup yagani hairi singsu bam kumal leimana iba Nobel Freedom Kul amasung sagol sem inaw sa mangang na iba sa deng lairik maitay pokpi lamdam Social Welfare Minister A.K. Mirabay na pongkray Wahim mamlekay da laiba nung tigda siya pong pandam gi office ta pangtok iba taram masida Manipur Government ki Linguist Planning and Implementation gi Director Dr. L. Mahabir Agriculture gi Deputy Director P.S. Rajendra pandam gi Executive Editor L. Tomba Editor Guilds ki President A. Mubisu sarup yaki P.S. Rajendra na drag na mangal laklaba kunay asi kalam na kangadagi haina uliba larik asina miyam da sauna kanaba fangalagani haiki Dr. L. Mahabir na National Amadi State Award panglaba larik sing Maitai Londa handok pagi tharam kana chachari masi lolaklabadi lon sakot hanbada sauna mateng waragani haiki Minister A.K. Mirabay na samas amabu asumba lambida purak na bukhona bada ayiba sing asobo thaudang lay Patta basana bi simu laptop tuna afa basani bi kaya tamning bagi hainabi darba matamda lamdam masi afa awan ba amalakani haiki Nasidi pukai langai ase aikoi mayeng ta thagi dore hena hapchan gadabani haibegi wakalon nasidaida nasi Hajaba tiba loina magthoy haraga lamdam masida laipak asida thengnariba awaba nungaiba kaya sibu khui amoina puthoktuna lamdam sigi aikoi Manipuri jati gi pukai nungda aikoi ngasidi ka account ani ma hangbase masigi nungaijaba sine ina ngasi thamoida phawriba Private school paling linkan rapa asi tingna bagi tausil putona ba government ta taksil lagani haina all Manipur government higher secondary school lecture welfare association na laukiba firep adubo kanglai fa student association na larba mahiru singidamak sauktuk saba fawi hari garigumba ama yanada bagisu oza ama anina yanalaga school ama hegda linkat bagi sanabi ama lamda masida sahi kala asida uba phanglakliba asina mahiru singbo hena masak thiale Mahilo sang singbo sandal sang wantok le haibigi mayak laraba khudam ori dalabna government ki panglingba mahiroina masagi mahisang lingkatlaga karbar tauri oza mahut samlaga school ka dabo oza sing para tambiba matam ore hiramasda mailena bo authority na ahen mayang sanganingi haire Lambui konang kongda mela ground samga sagaliba asigi approach road food sama nongpok lomda loksil lagani hariba asi lepi naba dai house lerek development committee na mailai naba singi poning singsili longsur lomda leriba government ke lamgi saruk tigi darkar eba lambi ke pak saw adu loksan biu haire All Manipur Village Defense Force Welfare Association gi Makada Bisnupur District BDF branch sinduna force asigi personal singi punsi mahingi matangda khana nainabagi mifam ama morangi INA holda pangthokre BDF ki thada tolop lupali singmari asina hingbada awab oire BDF na masagi uniform thadolaga commando singbagi uniform session ba yawriba asi toklasi sarkar na tolop hengatrabadi amatu oina thabak thadoklasi haina personal singna phongdoknaki Association Secretary Riaz Khana BDF Simbuyum gi thabak inkang da officer singa sinaning bamong da sinaba asi mibagi hak matpani haiki losilapada maruiba pau amukhana NSL IM gi miwal minai amadi tax khangba ngamdabadigi Imphal Dimapur da selamba gari driver kaya gari thauba tongna krai Haji Fabagi oina ISTV na pijaba pau matang asida loizare ahen ba anawa pau single loina na ngayak ki matungda amukhana phangbigani